January ni somni le paruk kumsang hi somni le pali ania kan video lo thir tu le ngai thatu te in java in chibai kan buk thau chewa kan channel la subscribe lo ten min lo subscribe saka video thar kan da te in lo khriat jung thaina turin notification bell darlem kha click in ola in lo da thau donia tuntuma chuan Manipur state buaina chungchang hi kan bi chiang dona tun thlenga thilin mun chhomek dana hian ngai that lo na tur thil tam tak aumta Union Ministry of Home Affairs in manrun lak na tele in biakna an local puidan te meitei terrorist Arambai Tenggol ten an sarkar khruai tu MLA tele MP te ko khom veka meeting an nei pui chungchanga te khan uluk taka han thir chuan Manipur state a hian meitei sarkar satlia mai ding tolowin Arambai Tenggol ten Manipur state ta meitei sarkar biran singa kai khruai hi an thunun na hnuaya an da to ti hi a chiang hlein alangta ani heng zongjong clear hian Manipur state ta zofa zongjong te tan hian ngai thataka hanum na chi ani tolova centrala modi kai khruai BJP sarkar po hian Manipura tribal zofa te thule hla hi abeng khon te chiam lawa ma se Arambai Tenggol firfiak pol ho te chu an throi tu tene na in biak na an nei pui ta zela heng zongjong atang po hian central po hian Manipur state ta zofa te har sat na hi meitei ho te du thu sam ti pui tling turin tranpui tum ta jok ang tarum rum ani ti chuan heng ngai dan te alo pian chua thai dan hi uluk takin in thir teang January ni somni le pali ni lai ni akhan Imphal Press chuan update an nei danin Union Ministry of Home Affairs Iowa in biakna nei tura local team ta chu special charter flight mangin Delhi atangin Imphal airport ta tunkar thoton ni tlaidar nga le minute som thuma khan anron truma ti chuan heng in biakna nei tura ronkal te hi Union Home Minister Amit Shah aron tirte ania Amit Shah advisor AK Misra te Joint Director IB Mandip Singh Tuli le Joint Director SIB Imphal Rajesh Kumle te ani Tichuan Union Home Ministry tranga handron tir mi pathum te hroi tu ber AK Misra hian media te ma interviewa mi puita hriat tura thil soilo turin a in venga Imphal airport ta handron tum chia hi biruk na lampang an pan ngala airport ta passenger te an chuana pangaya nilovin cargo entry point anti bungro te anda chuana hmuna tangin an chuak ta ani tichuan hei hian chiang taka halan tir chu Union Home Ministry in biakna nei tura member pathumom na team aron tirta hi mipui wan tlang khriata thu soi mai lo turle aruk deu hleka thil kalpui tura ruam man na an nei ni in a khriat ngal ani tichuan heng Union Home Ministry tanga team local te hian tu tenge han hu masak berti hi anita Manipur state tanga Rajya Sabha MP Leisemba Sana Jawaba Chennai Arambai Tenggol leader tenen in biakna annei ani Union Home Ministry tanga team local tele Arambai Tenggol leader te in biakna chungchanga hian Hindustan Times in January ni somni le pali tunkar ni lai nia update annei dan chuan heng official member pathum ta hi Arambai Tenggol hroi tu tenen hian amma saberatan meeting tumni annei ngala meeting annei hun hi Manipur state lo thlenga Imphal airport ta handron tumni January ni somni le panni tunkar thotan jan le atu January ni somni le pathum thole ni akhan ani Hindustan Times hian report an pek dan chuan he meeting a hian Arambai Tenggol hroi tu ta chau ni lawin meitei activist group then khat hroi tu te po he meeting a hian an telani antia tichuan hein biakna telve Arambai Tenggol ta hi Imphal khopuya Kangla Ford ta an state ta legislator MLA zongjong te meeting nei pui tura kautu te kha an ni tin an jiak lang bok tichuan ati ratang khan hadik talo hrim maya thotan jan le thole nia Arambai Tenggol leader tele meitei activist group tene na meeting an nei na mun hi Manipur state ta Rajya Sabha MP Leisemba Sana Jawaba ani tichuan kan hret thawangin heng in biakna nei pui te hi Manipur state ta buaina chok chuak tu lianber ta jinga mi le zofa te hill district mun ranga hanbeya
buaina siam fo thin tu Arambai Tenggol group te ani India media trend khat ta chuan an MLA zongjong te in biak na nei pui tura Arambai Tenggol ten meeting an kowa samon an pek hi lo thai lowa kal ngei tura hriat tirna ania hemi hi titop turin in biak na hian soi ho na an nei nia rin ania ma se hei hi alo ni poin a hlo ting ta chuang lawani tin The Economic Times chuan an report ani achan chu Arambai Tenggol te hian tunkar ni lai ni January ni somnile palia meeting a tel tura samon an pek Manipur state ta MLA tele MP ta chu Arambai Tenggol tanen hian meeting hi an nei zuita ani Hindustan Times chuan he meeting a hian eng thil nge thlenga meeting a hian eng thu nge an khel berti chu Manipur state atanga Rajya Sabha MP ne na in nai vai tak official poimo tak point engma a hrelawani tin an report ani tichuan ni jantila January ni somnile panga jandaruk arik madeu darnga le minute somnga palia khan the print chuan report mumal deu andon naita he report atanga halan dan chu hetiang hi ani Kangla Ford a hian Arambai Tenggol ta chuan MLA tele MP tenen hian meeting nei turin samon anti chuaka Manipur state ta MLA somthum pasari tele MP pani te Arambai Tenggol ten an kaunang hian Imphal khopuya Kangla Ford a hian meeting a antelta ani samon chungchang hi hansoi fialokila kal ngai tura tharum manga in koluina chu ani lawa mase samon ti man ani reng hian kot le dan lam kai hnoin kouna anpek te ani tlang pui thina heng tiang hi US a chuan Safiana tin soi ani thina mase sarkar chunga law enforcement nimialo Arambai Tenggol te hian an MLA somthum pasari tele MP pani te hi Kangla Ford Imphala hian meeting a local ngai turin samon anpe ani tichuan the print hian report an pek chunjom dan chuan radical arm metai group Arambai Tenggol ta chuan meeting hi an kai hruaya he meeting a telve MLA pakhat aming an thup sak chuan the print nana hian report apek danin Arambai Tenggol ten demand an siama hian MLA kalve ta jinga pathumaya tlem lo ta chu Arambai Tenggol ta hian ti luina in an thil demand hi an pompuyani ti lantirna turin mingan sign luitira hetianga MLA ming an sign luitir ta jinga hian ruling party BJP MLA panni po an telani ati tichuan meeting a telve tho MLA dang pakhat chuan the print nana hian a soidanin Arambai Tenggol ten in remna tura draft agreement an siamle atram ta chu an pompui thailo wangin an sign du lawa ma se an huwa chuan kan jawain kan sign ta vekani ati meeting a tel tura kauna le hriat tirna samon an pek chua hian Arambai Tenggol ta chuan Manipur state thunai na le rural na ven himna tur chungchang soi ho ani tur thu an hriat tir ani Arambai Tenggol ten MLA ten an pompuyani ti ming sign nan tura proposal an chop chua sak draft agreement hi zofa tetana thilpoi tak hlirania pakhatna chuan National Register of Citizens chu update turin an phuta an update dan tura po hian du dan an nei boka Manipur state chunga kumsang khajakua somnga pakhadatanga Manipur state ta locheng to tale an tha te chau chu National Register of Citizens NRC antia hian khung turin an phutani hei hian angong thai tur chu zofa ta jinga hemi ma da yatranga tha tu te tranga lowam to poni sela voter ID lo siam tlai deuh hlek tele birth certificate siam mai lo te angong dona meitei mi puite hian he thil hi andu na arai towa Manipur state ta zofa ta hi ramdanga tranga dan lawalo pemlu tan ni tia nem ngea bo hi until tumper ani rang ani tichuan kuki militant organizations tenena suspension of operations agreement an siam chu noi bo turin an phut bok tichuan hei hi anti lotling thaini chuan zofa ta jinga group he agreement sign tu ta chu anral thuam te chu sak turin central force ten anlu chil thaidon ani country thiam dan tur chuan heng su group ho ta hi tun thleng chuan Central Force ta hian an kema an lu chua an jukka chiam hi arem lawa tin an kema ral thuman kolte po man sak hi agreement an sign a hian remti ani lawa
operation ti nana an mangani lo chuan an kema hian silai te hi an kol thei chin bitukin in remna fel fight tak siam sak ania mase chu agreement suspension of operation agreement hi thiani chuan zofa te luachin area chunga sipaiteron lutin meitei police commando emo meitei sarkar hnuaya force strang te baka central force te poin ral thuam chusak turin an kema te po lo thei lowa operation naya an lu chua atul dona tichuan su group tani na chu thria aninga suspension of operation hi omjanai lowa siama thria dar sakvek hi an thil tum chu anita bok ani tichuan an thil phut pathumna chuan tun hnaya Mizoram state a po kan eng helle kan ril rukam tu lian tak mai pakhat chu Indo Myanmar border fencing chungchang hi ania Myanmar le India indrina border fencing border hungna hi arang thayang berin siam kan phu tani anti tichuan hei hian a hmong tur chu border fencing ringot hi anilowa border hungna dungzui hian central force tale Manipur state ta force centralin amhandu ta chuan engtiklai point patrolling anei reng atul dona chu chuan a hmong chua tur chu Manipur state ta meitei ho India Reserve Battalion tele meitei police commando te central force tamjok ta chu tun thlenga anop nale an control hnuaya da an du Moretauna hian danang takin tam tak andalu bel thaidon ani henglaka hian Manipur state ta zofa te hian harsatna tok ma sela asut kian dan chu alom thaimai thaya ma se an point number palinero hi chu athatalo viau thung kuki ho dan lowa Manipur state chunga ronlu thau te hi scheduled tribe list satrangin nuai boni ro se ti ania scheduled tribe list satranga remove ani chuan Imphal East le West te Bishnupur district te Thobal district vela phaizola chep taka in no khom meitei ho te hian Manipur state chung khoilaya po tuna zofa te anchen mek na mun Hill district mun ranga hian an du na muna ramlein in le lo po andin thaidon ani chumiom jiaber chu meitei ho tanen hian inang khatlang ani dona tribal zofa te hum halbig na dan chu paisilovin an mani po scheduled tribe pa da kharngai lovin an it berle an du ber zofa te lu chin ramchunga hian an du duin anin kul thaidon ani tichuan meitei sarkarin reserve forest sa alo ponto zofa te lu chin Hill district ranga hian meitei tetan leikher ngai lovin sarkarin ram athe duanga chu zofa te nek chep tiela nekral hantum dan chu ani tabok ani tichuan diman an siam point number pangana chuan Assam Rifle te noksak anti zia aron langa tin Central Security Force dangtepo anok anti zia halang boka heng Assam Rifle tele Central Security Force Manipur state ta omek te hi replace andua Central Sarkarin lachuak vekin tichuan Hill district an beidona buffer zone siama englai poa duty rank 3 Central Force chihrang tele abik takin Assam Rifle tachu antana harsatna losiam tu ber anli wangin Manipur state atang hian lachuak turin an phutta ani hei hi Arambai Tenggol ten an demand draft agreement an siam jinga apoi mo zualte ania helo po hi demand an siama hian ala tel nual bok ani tichuan heng an demand te an pompuina mingsain tura MLA somthumle pasari baka Lok Sabha MP le Rajya Sabha MP te Radical Arm Meitei Group Arambai Tenggol ten an ko khomna Imphala Kangla Ford hi The Frontier Manipurin report an pek dan chuan Meitei ho tana munpoi mo takania British in India ram out ma lalten rawan relai khan Meitei lalin rawarel na mun center of power ania kumsang khazariat somko pakhata British in Harun Nuwa Khan ti chiat anita khamin Nuwa Khan Kangla hian engro rel nama awmzui talo ani tichuan pre-colonial socio-political anti British in out ma anlalten rawan rel na mun chu tundin le na rejuvenation chu kalpuyani thainan Kangla Ford hi tun tuma meeting anei na tan hian Arambai Tenggol te hian an thlangta ani tichuan Arambai Tenggol te hian meeting kalphung pangayang taka he meeting hi kai hroi lowin political party ranga MLA an ko khom tele MP ta chu
ursun taka in khom puina annai phota ti chuanin mu khom na joint congregation a hian kan soita kang khan elected representative somthum le pasari baka Arambai Tenggol leader te Arambai Tenggolin until tumtele until ti thlop tu Meitei community chunga organization frang ten antel pui boka the frontier Manipur chuan he joint congregation hi ramle namtana in lantharna patriotism te nationalism le an namtana in pekna tharatana hun man ani ti in an report ani ti chuan he meeting hi kauluina ni je chu alang chiang hlea biren singa malakna daudala soiselna saberber thrin tu Congress leader te antela chungjinga chuan chief minister ni na lochel to thrin tu okram ibabi singh le state congress chief kelsam megachandra singh te antelbok ti chuan meitei legislator jinga hian he meeting a telvelo pakhat chau awma chu chief minister and biren singh ani India media te hian soilang lo ma sela Arambai Tenggol hi tuna Manipur State Chief Minister Biren Singha kai hruai tele ama hi hepola hian overall thunai tu ni in soi ania heiwang hian telve kharlo ma sela apoina awmlem lawa tin telve lo ma sela state pakhata hruai tulu ber aniangin meitei hotan hian a telve lo hi athajoka anthutluk na bozui tu tur animiawani tichuan the print hian report anpek chunjom dan chuan radical arm meitei group Arambai Tenggol tahi Manipur state ta tharum thona chuak tam taka innam hnoyapu animeka hebaka hian ruk na thil tam taka te inle lo hal chet na le Christian te biakin beina te innam hnoyapu mek ania he meeting atel MLA pakhat chuan the print nana hian arhildanin MLA teinin beyatoa hal chet ani hi kan hlau thona wangin keimania hlau thona lian tak oma chu wang chuan kan duang thil te soingam lawin lau thong takin kanoma an dimana mithren khat mingsain ve dulo tepo ti luina manga sain lui tir an nia MLA thren khat te hian hreviau ma sela an dimana hian ming kanjiak ta vekani ati The Economic Times chuan ram rural tu tele state rural tu te hi security thila ven himna khautak pek an nia imphal khopui chunga le ngal ti luina manga rural tu te engtin nge ming an sain tir thai tin zona an nei bok ani ti chuan he demand hi Arambai Tenggol te demand ringot ani talawa rural tu meitei legislators zongjong tene na an thutluk na le an demand anita ti chuan meeting a zon huwa hian radical meitei arm group Arambai Tenggol hroi tupa aming hi kanlam diklo mai thaya karugan ba khuman chuan mipuima puanzarna anei zuita heta hian legislator MLA zongjong te minister tele MP te chu anni na soilangin anni nen hian he thutluk na hi kan siamta ti chuan heng kan legislators minister tele MLA te hi mipui te anni lova chu wangin center hian kan demand hi angai thalawani chuan Manipur venghim tur hian movement lian tak mipui te ne na inron tlang chungin kan kalpui donani ati Arambai Tenggol leader karugan ba khuman hian Facebook lama po he meeting chungchang detail claim zong hi aron posa Indian national flag noya nilovin kanlal maharaja rural na palace of maharaja royal flag zarin he flag noya hian rural na chu kan nayani tin atlang zarbok ani tichuan heng zongjong atranga halandan chuan Manipur state sawrkar hi Arambai Tenggol group noya hian akun to niin a hriat deuh bera an MLA te an minister te an MP te po India constitution noya nilo ti luina mangin an dimana hian ming an sain tir thai ta veka hetianga meitei legislator ten an pompuyani tia ming an sain puitang hian nisom pangachung an ngak dona an diman hi nisom pangachungin ti hlotlin sakvek turin an phut bok ani chumi chu athleng lawani chuan an manin mipuitane na inron tonin Manipur himna turin movement lian tak kan kalpui donani tin an pungjarta eng movement tak nge an kalpui don ti chu hriat niloma sela until kalpui dan hian chuan anti Indian movement lampang a hoita viawin a hriat ani faten hena thu thrahil hi a har salova
มาเซนุนดานตรงะเชลตูเนรอดจูทิลฮาร์สตักอันนี้อีเฮาสักนะอีเตดอนจวนอีทิลในปอยสายน์ฮาเลยเทลาจงจงค่ะอีเชียร์มาสปอตดอนเนีย